Inkuru ibabaje cyane yamenyekanye uyu munsi ariko ikaba atari inkuru nziza yamenyekanye ni uko umunyarwanda mwamenye witwa Ishimwe Dieudonné ariwe Prince Kid uyu nguyu yamaze gutabwa muri yombi afatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Dallas. Aba bakaba bavuze yuko bafashe uyu Ishimwe Dieudonné w'imyaka 38 afatirwa aho bitwa Fort Worth akaba yafashwe uyu munsi. Uyu Ishimwe Dieudonné akaba yaragiye ahabwa impapuro zimuhamagara kugira ngo akore ibihano ariko ntiyabasha kuza u Rwanda rugeraho rwohereza noneho manda. Iyi manda cyangwa se urupapuro rutangwa kugira ngo umuntu abe yafatwa ikaba yaratanzwe na guverinoma y'u Rwanda cyangwa se n'ubushinjacyaha mu kwezi kwa 10 tariki 29/2024 kandi iyi leta ikavuga yuko igomba gukorana n'ibindi bihugu kugira ngo hatagira abantu baza baturutse igihugu cyabo. Uyu nguyu Ishimwe Dieudonné yahoze ari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup akaba ari wazanye igikorwa cya Miss Rwanda hano mu Rwanda cyahaga abakobwa amahirwe bakabasha kuba bahembwa ibihembo ariko uyu Ishimwe Dieudonné akaba ndetse atari ibyo gusa azwiho dore ko yabayeho no mu muziki nubwo abantu benshi bamwe bakiri bato batabizi. Uyu Ishimwe Dieudonné rero yaje kurebwa n'abakobwa bamurega yuko abakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse ko nanone yabasaba kugira ngo bakoreshe imibonano mpuzabitsina mu buryo bw'agahato. Ibi rero akaba yarabigizweho umwere mu mwaka wa 2022. Ibi byatumye ahita akora ndetse n'ubukwe abantu baravuga ngo ibintu birarangiye ariko ntabwo byahise birangira ahubwo ubushinjacyaha bwajurije icyo cyemezo bujura urukiko rukuru barujuriye icyo cyemezo noneho urukiko rumuhamya gufungwa imyaka 5. Icyo gihe nibwo mwamenye ko Ishimwe Dieudonné yahise agenda bahita bagenda bamwe bakavuga ko ari Dubai ariko murumva ko yaje no kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho ngo yari ahabaye mu buryo bwemewe ariko ngo ibyo bintu ntabwo biri mu bintu bituma bamwemerera gukomeza kuhatura nimba akomeza guhunga ubutabera bitewe n'ibyaha yakoreye mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane ko u Rwanda rwatanze impapuro zo kugira ngo abe yatabwa muri yombi. Urumva ko iyi nkuru ntabwo ari inkuru ishimishije ku bakunzi ba Ishimwe Dieudonné Prince Kid. Murakoze cyane gukurikirana Floris Talks.